Abah nari, bos lagi nongkrongnya. Lah, aja ngapa sih? Tahu itu aja recet baik. Enak mah sore-sore cuci mata ini, cuci mata. Saya cuci mata. Iya, cuci mata coy. Ya udah tuh tungguin kalau mau cuci mata. Ada tempat. Kenapa ini ya? Cuci mata cepet. Cuci mata. Oh no! Lagu apa belum? Apaan kata aja cuci mata? Dek, maksud aja cuci mata cari wadon. Dah, segala cari wadon. Cengkeh gue sih,